Biabo dear. As a voice, I call from here. My name, yeah. Oh, in Nambia. Minja if you watch why Adam, if you high. Did you know that? I watch why Adam. Buffino. You didn't come out 1.5 hours. That's a good mama. Money you may be ready. Money you may be. The Ambassador No Master Assurance, your solid partner. CBG, we stand with you. Vodafone, together we can. Access Bank, more than banking. And a latex from your partner for life. Madaroma, the Bonkatano, I agree. Daily Graphic woman somewhere same na no pay Daily Graphic say when him say ECOWAS amamamo asodifo no wo mo ebeye ehyiamude ewo ha na emu na ECOWAS chairman Nana Adanko Akufo-Addo Ghana man penim wode to dwa akire amaso mpanimfo no se baby a yaba bedroi ene baby a ECOWAS aman no yedroi no esese wo bia ma bambo ho nsem eye no adehiade pa wo say terrorists ya wo ma bom timupo ese wonya obetu ECOWAS aman no susa no enye nipa ba ko nana ne abrewo wo se nya o ma ba ko ene wonya obekọ ko Kenya wo so o ma bia obenya no obesi fi dan enti wo ma trese na so wo ma dwendwe ko abefa so a wo betu abonofo semase a won kan ru se wo mo nyina beka wo hu abomum ese ku e ba ko ese bibrem aman atoye from ba ko no ma timi dia kwatie abonofosam ene bambo ehun sensam a sensei eya to apeno we eye 59th ordinary section ECOWAS nhyemu a omo ebaaye ewo Ghana na mampani enam so ede sasemi atudwa no mewie ne sa na mefa the Ghanaian Times Democrat anto aso Ghanaian Times anopai wono so amanekro no a ena wobo sede yemfa ECOWAS ho ensensam ene ehun bambo ho nsam no ema no ehia ye no ena no pani so esa ka ho asem ewo Ghanaian Times sim na Ghanaian Times sabo mania no pan wo kire se enkramanta masa posifo akenya wo ho ene emuni moto ene nipa wo kire wo no 215 criminals or suspected criminals ena se ya kire wo no wo se wo de nanan entem ena yesa operation you feel grant wono ena da Ghana Investment Promotion ano wone nsanchofo di nkita ho ena wo de tudwa se nhihye mu no wa yese eye foreign direct investment no SSA anya hwe sika wo mo a project so SSA ba wo mem eye $3 billion enti eno so nhihye ya wo chese wo de egu akwam se be betumi abamu no ewo ho na sofo hye bambo sofo hye apomde ho nsam so kwakwagiman menu e de atodwa wo se afeide Ghana bai ayese se Sputnik V vaccine no wo mo ebekwa akopa bia ba esese anya hwe no wotumi nya na $10.5 dollars per dose eno so eyenhye ya wo se enei wonem Japan abino akesi eni a wo mo hwe aye entotoye ahodo enti anopai Ghanaian Times any Daily Graphic de namde akwakogo no obibi okay say wo share the Ghanaian Observer so front page anopai Superintendent Sheila Abeye Bokman or Director of Public Affairs for the Ghana Police Service in phone in denim hey na wo share banner headline now say Ghana is safe. A press phone omo kan say omo just say obi a ukoda da
na waman mu edwo papa sana nsia mu to anamon bi achechire suspected criminals 215 yeah enti na say police for mo ebo adwuma pa enti omo de atodwa say mo bia yam nhihye no na Ghana ahadwo Ghana is safe is here on the front page of the Ghanaian Observer story no a ode atodwa ewo Daily Graphic and Ghanaian Times Akufo-Addo rallies ECOWAS leaders against terrorism and also so ewo front ewo the Obokrata the Ghanaian Observer no emu ekwa na samesafa ensamfo frade Inquisitor the Obokrata ene kitami na wɔkyerɛ sɛ China corona vaccine no nenka apomden adwumayefo no epesa na sapomden aso ye ne pese wo mo ehye nenka wo mo kofa bi ba nanso wɔkyerɛ sɛ Food and Drugs Authority wo mo anye antum enti wɔde Food and Drugs Authority penimpa wɔda no ma medilis mimidako emfo ni abeto na kokwa adwuma manu ɛyɛ soafo a wɔno so ehye apomden wonsam so info ni da na mampani de eka ho ebie eno asem baako a anopai the Inquisitor the Obokrata ede baaye no baako a ewo Inquisitor the Obokrata mu ene se Mrasebedwem Select Committee on Trade and Tourism woman so apiem ewo Ghana Link Network Services for atena ekase mu enna pani a woda Select Committee no anom Carlos Ahenkura abo eye Ghana Link amkofa Junipass by say adane icons na baso ese sansese no frase system no adwumedie frase no kwasem nie na eye ade a ya homete pam wosi osun amane ne adwadwo a freight forwarders no komu ewo port no nya sem keto na enso nyina mu no Ghana Link ene adwumayefo no aka bom atumi ama ehye nyina koyi ama sesei adwuma ne etumpon ewo port wo no mo a na se fatase committee no so ekọ wo mo ena so na okobo wo maba so eno nti ena na wo twetwa mu no wonom ekoye Ghana Link headquarters na wode abasobode chencherenche ekoma adwumayefo no ene empanifo a wo hwe adwuma no so na emu ena executive chairman edema Ghana Link Network Services Nick Danso abia magyin enso de to dwa wo chese eye pa ye nanije na ho sepese ne empani to na mode abasobode ebra mo fisa asase no kwa ne bi ne so se dwuma no wo mo ntumi nye nanso so se ne empani fo hunu dwuma so no ye o madie ama wo haw ne abina na ekoso ewo port wo nyina afiri ho ama nsese ye ekoso no obeda o masede a de o mo so e kan se o mbekoso ye dwumaden se be ya eye adwumakon betimi agege eto e de ama Ghana ama yetumi de agina ye na so puntomu wose na no kra obu nkompo se wo hwe se adwuma ne baaye no adi dwuma be no nete se ejere kire se efri se icons ne frase ye adwuma no emfaso twitwiri de aba ne se ye sika eto magege no wo ha mu nchemu aduonu 24% na abeka de kane na ewo ho no eno nti Ghana Link for se wo mo entra se nhome kra wo bekoso se be ya obeye adwumaden ama mfaso twitwiri de bebre aba ewo porto sika gigie no mu na anope ukita the Obokrata ofra na ba kubi ewo the New Crusading Guide mo Ura Magdan de ato empanifo a wo mo eda Africa Free shipping Magdan shipping empanifo mo da Africa Continental Free Trade Area no ano se adwuma no mo ye no mo fa manyosem embem na mo hwɛ sɛ ankrankra dwuma ebetumpɔn ɛno na mo fansi wo manu so sɛ be ya ankrankra dwuma eko no ebetimi etumpɔn kata kro yi mu anso so amampani eduru upper east region wo konsra hwɛ one day tour na ura Sanusi Isa a o upper east regional communications officer de tuja sɛ da di kan no amampani eba ko chia ohene popura paramount chief of Kusok traditional area Zugran Naba Azigri Abugrago Azoka a wotoso mienu ewo boku na fe we a wakohwe adwuma ekoso obogatanga boku pumakom kwan no eso na fe we a wone party mpanifo nso so ahia na fe we a newly constructed district assembly complex ayewo Zuarungu enso so amampani
akwakopa ho ene ne che usum se ene ne day no ayi ano packed pa me for daily guide obokrata ento so na daily guide obokrata wono so abo eye mampani to ye a woko ewo eye north east no so eso hantimi nkom bebre se de si ja chechiri mu no ena wasan aka eye suspected criminals ahenu ene du enum ya aposifo nsa ka na ne banner headline ye da ha se eye ne se se opuni na say wo sugu sije so eye nye wo sije chief justice adaroma nye opuni wonti mi wo so wani ma hwema hwema on said the new is ya ho opuni kane koko board chief executive oba beso ahwe wani ya pajate ehwe de baba na yetu asa enti CJ chief justice ena kane opuni chief executive officer edema koko board wo ko hwe nanim wo chese na sene na ekoso no ya ye chese enam ne nsa so ama o men ahwere sikatwitwiri die enu nti ogina asenie bia no opani de kan file motion kire say Supreme Court judge ya wote asem no so a wodiem Justice Clemens J Honiyenuga wono wohe ne nsem ne posture ne ye bia asade na kra wodi ka take entrenched position say eden ya obebu agu no so enti nke enyi ne ho ekowie mu no eno ankosi aga eno no se asem kro no awoda so gina mu enti se woye sa motion ankoye wasade foforo ekoto Supreme Court anim se Chief Justice na nkasa metena sem no so na wonhwem se na sem a woka ese Justice Clemens J Honiyenuga se de woka no ene ne ye no ene so de tena sem no so a emwa no womra na omeka bi manti ni su na wo sungu si ije so no eno ano no oso hwa papa no bebu ntanchi atia no say asemo wo fra na say yenye konim ana misika asa konim misika nyansa okay ene mamemfa the Daily Statesman the Democrat amemfa no ntoasoi na Daily Statesman anopei wono so Obama ne mampani nsam na wodi ka kana se oman bia ni ho a obetumi ayi ne ho se bibi koso a wono nko abetumi ako age ne ho aye bibia ama ne ho enti ECOWAS amaman no wo mu nyina hunu se ne senti ena obeka ba omu na obeye eye ekuo ba ko no enti wo hwe na bibia wo mu eye bia no wo mu ntumi enye ema no enkoye na enye fe enye akono the Chronicle the Democrat anopei wono so amane krono ano no so ebo bi na chese mampani nsem a wode to dwa ewo ECOWAS summit nase no yade a the Democrat na ho hia obia ya obia ede kan bie na maka yofi grant die no so ho asem na NPP amanyoko no wo mon krabata wo nsawoma do agire ene wo kire se MC di brand wo ho ade ne pa de enka anye hwe kra wo mo treasure ena wo mo endozo ne se yemfaman Emmanuel Owusu yemfa ema no ena contractors nsusu kire se eye akatua na ema no wo adwuma ma ye a ye ntu o maka na hadwen o hadwen unia say contractor bi dia kodi mama me so me ho akodi ho akodi mo me do me ka na no bi so me ho akodi de me chese me ho akodi me ka na no bu from ya onu ni dia no kranko onu ni dia no ko okay we dia contractor yi adwuma wa ye wi o say yes ano mu frifri niema na ba ko ba me shop no no so agya obeka me nsa se ebo ase bie eye close to 3 years ni unua store yigu yentua ne ka na unua ba me nso me saka me kakra ya hom tisem ya asem ye kasa ya hom tisem se ye wrede ma yesu papa CJ ne bete na eto ne issue no ho mam ka kakra na me nso de answer na bebetuo no so no ma me nko adom online na afi me fa me nu bi e wo ho no ko adom online na pay a Usain Bolt branch here with two na mkaso so warita na warita but we different news and what they about I want that for some
ne yira wo ne yira wo ntafo nti isembot anyway they said eh obana na moje tu no so Yesu ntoma na taade no emma wonya na yaresa na me so wataade no o me pentafo me pentafo me wa hai na umbusam de na me ma family no na say akota ne nam ha no na ma me nkyere no ntimi nye ne ma me ya to ani ma bra me ho sa wo ntafo na wo ne de by chance who said the need skills be asase je enti ebia isembot ono ne skills owodo so family keto for baby a wo obi enti ono ebia metumi anya bi wo de by chance. Okay, Adom online hono ano unsa na approach for kase Ghana is safe Ghana jo 2021 Global Peace Index, Ghana ranked second most peaceful country in Africa. Wow. It's also here on Adom online. Say sao and I know ne Africa ne Adam Bonnet twetwenkomo bi Saturday no okokrantu me so and I know ka say ade na ekoso no e could be say amama ya atwa ye ho ahia no wo mo hu animonyam Ghana eje no and wo mo apese wo mo fa kwan bi so na wo mo de edis ebo man na somdwe ne eno nti na se ye yire ye tan mu and wo say enti se no krombo no kra ne sa tututu ne sa ne ma na ekoso no yenhwe se ye chi wo mo ye Ghana for anase wo mo efri oman beso efri se amaman ne betumi abo enkrofo pa amama besore etia Ghana enti eno so eyasem a ede na Ghana de se onua nke obi akotwa obi board ye obi achi obi akokọ eno ana na ka ye tete hu ani se tubra ne motofo ne wiei awiakete okay mame no ase na na kwa champa masa for no de bonka ta na